Join us this evening as we glorify the name of the Father tonight. In Jesus' name, amen, amen. Yeah.
Hallelujah, Jesus.
to God to see ya awale pula lo fole tua ya tato ya so tai tasi fa tailo na pula fa soa tai fo ile to awai ne yaso malo la fa malosi malo fo ile nga lulue ya ina fo yaso wa umatu ya vi ile tua ile to fa maoni pe langa ile o se tangata ile o se kalesia au le tua lava ia e ona le kalesia ya fa malo la fa malosi malo fo fa malosi nei po ya tfatalo fatwa tato ekalesia nei afia file swafa man malo Yesu Keriso ya ai mese fo ila to uma faina mai mo mai lungal tato live stream atalo fatu ya te o nei aso ya ngalele tu ma fa man wi atu ya te oe. Greetings to our Midway family and friends. Thank God for another opportunity to be here tonight. So good to be in the house of the Lord. I know that we were gone for a while, but praise God to be back home in his house as we get ready for our prayer meeting. But as we like to do, we always want to start with the word of God. Say amen. Say se taimi na fire. Watoi foilia se moli mawe tu sai mal tato malemato maftanga e tato pulenga I kalfongi e matu ya altaimi ne ya onal tato fono tatalo ya ele level tato wolo tato ufamalosi ya ona tato wolo tato fono talo ne ya fia fire te oilo tu spaia Faaaliga lona mta upe lua fai upo mua se ol fai upo lima fa mole lava. Revelation chapter 2 verse 1 through 5. I'm going to find our word of devotion here to guide our prayer meeting tonight. Hope you're excited to be in the house of the Lord tonight. Say amen. Excited to be here tonight to pray and to draw near to him while we have the opportunity. Revelation chapter 2 verse 1 through 5. Faaaliga lona mta upe lua mana il tanto fai tau el fai upo mua se ol fai upo lima fa mole se lo o vevela lava il fale ya vevela lava il tau ya ai on sai mai lava Faaaliga lona mta upo lua tanto fai tau fa tasi mai. The angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them to be liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, the church of Ichabod. Lenea fiafio te fiatal noa to semta upe fa peo na fa upuina ia faitete le Ekalesia o Ikapoti. Ia faitete le Ekalesia o Ikapoti. O te loa e whaingatan e malamalama le winga o leo lutala e se iei se teimi o na whamatala toela ia I say ono sa I mai o le atato wol tato tusi fai tau langa o te taltonu e iei se fe au taua mo I tato. I know the title seems a little bit misleading because we're looking at the church of Ephesus, but I want you to just be patient with me as I unpack this as to what I mean by beware of the church of Ichabod. So just write that and then just leave it, but let's get back into our text. Say amen. Many of us know that when you read this chapter, especially the book of Revelations, this is a book that was written by the Apostle John, writing 7 letters to the 7 real churches in Asia that exist. When Jesus speaks to John to write to Ephesus, he writes telling him that there are 3 characteristics of this church that he would like to highlight. 3 characteristics of this church that shows that this is the church of Jesus Christ. Say amen. And so when you look at verse 2, he explains this and he says, I know your works. I want to start there with the word I know. Say amen.
Le upu mua nga amata il fai upu lo fai ua o I loa o ngā luenga. O te fia amata lainga mua na ua o sia fou. Wa tato malam lama tu sia ngā luenga sfulu iwa ma lua sfulu o le Ekalesia na faatu el apostolo Paulo. Wa tato I loa foi le nuu le Efeso. If you look at Ephesus and the background of Ephesus, Ephesus was an important central location that brought in economics, that brought in religion, that brought in all kinds of things to the center of Asia. It was a very important city. And when we look at this is why Paul went and planted a church there, because he knew the significance of this city. And here, John writes, I know your good works. I know all of the things that you are doing. Can I just encourage you, church, that good works isn't just what we do, but it's how you do those works. The reason why Jesus acknowledges our good works is not because of the works itself, but it's the say amen. Olo saufo ile afiafi le poleale ngono lo vai tu yailo atotoa tu yailo malosi aisha langa leolo mata maile tu ele langi say amen. Olo vava aile tu malosi la sila maile tu ile la lo langi atoa itangata e famauni atu yateia. It's important that you give God all of your might. Amen. Sometimes, that's why I love what Ecclesiastes says. Young people, remember your Creator while you are young. The reason why he says that is because when you're young, you're the feistiest, you're the strongest, you can run all over the place, and that's the o mea na fa mai ua avea matupua I tātou o langa. E le mawhai on e te tau lava o na whaamua le atua. Le alisi vaenga tātou awala tātou te whaamua I le atua. A e ngalue whai malo loto atua. Say amen. And then here's the biggest thing here for working. 3 verse 17. Whatever you do in word and deed, Colossians 3:17, do it all in the name of Jesus. Come on, somebody. Whatever you do in word and deed, do it all in the name of Jesus. O mea uma foito te whaia I le tau tala po o le a mio I a whaia uma lava I mea I le suafa o le a li'i o Yesu. We are what? Apostles, but they are not. In fact, you have found them out to be liars. Say amen. In other words, wa faile ne ekalesia o se ekalesia ua le lavatia ie ua leanga o le fasili o ai tangata leanga a e faitau ia e whamei ua e tofo foi ie ua whaimai o apostolo I lato ai le ai lava o tangata pepelo le ringa ua mausali le ekalesia le upu le atua ua mawhai aina lato I loa le upu monia le atua ma apostolo pepelo langa whaiwa e mala Ia tato mata halu fai uposun malima. Fai meo perfetsa pepelo. E o mai I ofu whaama moe. A o totonu o luko fe ai lava I lato. We have to be careful because when we look at this false prophets, it says in Matthew 7:15, they come in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. In other words, these are people who know how to look like us and imitate us. But once you lift up what's under the cover, you'll find out that they were never of us to begin with. And Jesus says, be careful. And now, ile afionga pa ia le atua. A mawaa o ile upo le atua. E mawhaia ne I loa le e se sengol kangaka. E moni lo na folfolanga ino. O le folfola ino le upo le atua. Ma le apostolo pepelo. Say amen. Amuia ne Ekalesia. Se Ekalesia ua e malama lama I le atulanga. Ale vanga mulmuli le vanga lon tolu. Ile tulanga le leo le Ekalesia lea. Na mau al fai upeli o il fai upuna ilua. Fa me o se Ekalesia ua tumu ile onosai. Amen. Persevering church. A persevering church. O se Ekalesia o tumu inside. We've been talking about the importance of being patient. We live in a time when no one wants to wait anymore. Watato yaini taimi waleto yainta ngata e fia fatalitali. E fia mga tatalo nei taunu utayao. E fia mga e vala awa tu nei le atua ofi iona folfolanga. E fa maoni ale atua.
E le whale tonu le atua, e whale tonu tātou. Ai le sui, ai le whamaoni le atua. Mea na wha mail Kalatia, ono whai upo iwa, awa nei tau whapalapala i le a mio le lei. Awa ona po e te tau ai, tātou te sele mai ai, pe a whai tātou te le wha vai vai. Ekalesia, awal wha vai vai. Whai pēle ngā luenga le lei. Kusa lava pe va ai aku oe wa taui mai oe le atua pe le taui foi. Whai pele ngā luenga le ma whaina pe pelo upo le atua o le mea e te luluina o le mea lava le te seleina. So continue to do good. That's what Galatia. Langa le ma whainga e sele pe ale mua lulu. Ekalesia lulu pele ngā luenga le lei. Ekalesia lulu pelo whamaoni. Awa ke popole fuole iska ngā kailanga alu malsau, lulu ai oe whamaoni. Langa iai le kaimi e ke sele iai. E le wha pe mai kuspa ia e pe ia e ke sele. No, wha mai e iai le taimi. Tātou te le ilo le taimi o le taimi ngā le a awa le atua paua le mea ia iloa. E iai le taimi. Pe a whai e te le wha vai vai. O te manatu au le te ilo tangata. Ua mou atu lato wha malosi ua wha vai vai aku. Ko e wha vai vai a ai lea la kau ngu mai le kaimi e sele ai. I le ono sai ma le wha pale. E ui lavo se Ekalesia ua mawaa i le upo le atua ua lato i loa le se senga o le malama ma le pouliuli le se senga o le upumoni o le atua ma tala pepelo apostolo pepelo ai le fala velave tas. Famaile fai upo e fa. Ai ua o i loa se mea ia te oe. Pe ona tam fai atu ia te oe sila fia Jesu lana Ekalesia. E loa e le atua lona Ekalesia. Lea la wa umana whai loa mai e Jesu ia mea mana na ia. I le ngā lulua ne e tu ua lo ulua ia lofa. Tasi lava le mea, tasi lava le whalawe lave se Ekalesia ua ma naia lato ngā luenga. Se Ekalesia ua tumu le ono sai ma le whapalpale. Se Ekalesia ua whaulai le telo awa onga o le upo le atua. Ua lato malama le upo le atua. Ai whai mai Jesu, kasi lava le whalawe lave. Ua o tautu ua, le o tau ulua ia lofa ia te au. Telo el tau al mele le tau whamatala atu ia te o Ekalesia. Po le ale ma ngaia o le awa o ina lupo le atua. Po le ale ma ngaia o le tele o tātou ministry e whai. Po le ale ma ngaia o le tātou ono sai i le tele o puapua ngā. Ai le aise alofa. E le aia. Intentionally left their first love for God. But the question is why? Why would anyone intentionally leave their first love of God? It goes back to how we serve. The danger of doing the same thing over and over and over and over again. This is the one danger. When it becomes mundane and repetitive, we can start to lose heart in what we do. We can start to say, this is the same old thing. And we start to lose touch. We start to lose the purpose of why we do things. We start to lose our joy. Mo watu ai le ulua ia lofa le istangata langa o le to o ngā tonu Yesu ai o ngā tonu tātou. Le alawinga lo wha amtalanga whaiwhi au o wha mua me whiam ngā oi tātou. O wha mua me nau iai tātou. O wha mua me I tono o tātou a inga o tātou whaalawe lave. O leto e wha mua Yesu ai o wha mua tātou. O le isi lea mafua anga Ekalesia ua mou ai le tātou ulua ai alofa mai le atua. O le fesili o aina e wha mua oe lo wolanga. A wha mua Yesu. A wha mua Yesu I mea uma. E le mawhai ona mou e se lo ulua ai alofa. A le whaalawe lave. O alana le toi alofa le istangata. Langa lau wha mua ia. Say amen. Le ngata I lea.
na po ia e maalili o lato loto. O le wingo le maalili na ua leto ia se alofa. Ua mou atu le ulua ia lofa aisea ono le tele o le ami o le anga i le ngata i lalulangi ai o lave tangata I tono le Ekalesia ua amata na whaatanga le anga sala whaatanga le tamai mea whaatanga le ola i le pongi sama le po liuli a le whai mai le upo le atua so se taimi lava e tupu i le ami o le anga e amata foi ona maa lili lauloto ai leto e wha malosi mai Yesu o le aso nei Efeso Ie salamoai. O le aso nei Midway, ia tatou salamoa I luma o le atua. Ia tatou fo I le atua. Nanga lela la tatou o le whaamatala inga o le tatou mta upul nepo. I'm going to go to this item is. But if you leave something, if I left my keys at home, I know exactly where those keys are. But if I lose them and I don't know where it is, I don't know where to start searching. But notice what Jesus says. He says, remember where you have fallen. This makes sense to you because many of you know where you started with your first love in Jesus. You know where you left that first love. And so Jesus says, go back to it. Remember that time. Toe manatua le mea na e pauma yai. Langa e loa uma tātou le aso na tātou mawaile oli oli le aso na tātou fia iai na sangi iai tātou tangata I le whaingol ngā luenga le tua wa tātou I loa uma le taimi le tū lama le aso na le whamei Yesu manatua le aso na manatua le taimi na whispaia oli le atua o lou malosi lea si e ke pese e ai ke le langonga e ke kaukingo iai ai ke le langonga e ke kau loko ngā mau I lau loko, ai ke le langonga inga le malosi mai le atua, ai sea langai ngai ke le sala mo mai au ambi o le anga malawanga sala. Ai le to e tui mai Yesu salamo, to e fo I mai ia te au. Ai sau ai malana lapta inga e tasi lea. And it comes with one thing here. He says, or else. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand. Whamailanga lapata inga mulmulinga a whaiele ai ona o vave aluatu lea ia te oe o te ave e sea lau tuunga la mepa I le mea e tuuai pe a whai e te le salamo. Te lo le wingo le upuna Yesu. O le ave ese ino le tuunga la mepa. Awane ingalo ia te oe. O le whailongo le tuunga la mepa. He says, I'm going to remove my presence. Do you know what that means? You can function and organize as a church without His presence. But we know that the true church of Jesus Christ needs the presence of God. That's why every time we come to church, it's a privilege. It's an honor. I get an opportunity to serve God. It's not a burden. It's not I have to be here. If that's the way you are, then check your first love. Go back to your first love. Make sure that we are a church where the glory of God is at the center of everything that we do. Le wingo le upuna o le Ikapoti a e vava ai le la fa umal tatou la le tatou fa mal e atu lo le tali le finga ino fa longo le fine ua oti lana to lua ua ave foi le atola awa le atua ua te le foi le faia ino le nu o Israelu ai fa ngoa fa mai fa ngoa le tamalea ia Ikapoti Fesilia tu lo le ale wingo le upuleo Ikapoti ai fai tau iai fe mai o le wingo le ngoa lea ua ave esea le mamalu o le atua na ia Israelu lango le wingo ngau tala Yesu fe mai o te aluatu avese lau tu unga la mepa langa poleale ma nei o tatou pokalame fai ma nei o tatou ngā luenga fai ai ale ai le mamalu o le atua e leise o ngā o tatou meye fai ma o launa ta talo tatou Ekalesia o te lefia au ai se Ekalesia ua leto iai se mamalu o le atua
O te lefia a waise Ekalesia pole alemanga au nei avese se te lefa pe faleanga ma fale au ngā tato ngā luenga fai. Sometimes I feel bad. Sometimes we expect Sunday to be the hot fire day. And then we come to Wednesday thinking, it's just another service. No. If we long for the glory of God, I want to see God's glory every day we meet. I want to see God's glory every time we gather. Do you come with that desire, church? Do you have that desire? Do you have that longing that I can't wait to be in church today? I can't wait to be in church tomorrow. I can't wait to be on prayer meeting early in the morning, even though it's Zoom and I'm tired and I could be anywhere else. But I can't wait to be on it. I can't wait to be here on Saturday with our fundraiser. I can't wait to go to camp. I can't wait to be here at Sunday school early in the morning. Say amen. If that's not how you feel, then we go back to the issue. Return to your first love. I'm praying, church, that we will all. We want to see the next generation carry it, then this generation, my generation, we got a job to do. But you know, I praise God because I love what it says in the book of Samuel. Even though the word of God was rare, even though there was hardly any visions, I love what that next line says. The lamp of God was still lit. The lamp of God is still on fire. Can I just say, church, don't be discouraged by what's happening around. Don't worry about all the darkness and all the mess that's going on. Don't worry about all the hypocrites and all the false prophets and anything. Yes, we're to be alert, but at the same time, if you feel like the church is falling apart, there's nothing we can do, everything is just no. Ministry ia whaataua le mamalu le atua. Whaataua le whaatasi mai o le atua I mea o malava tātou te whaia mō ia malona vi inga. Say amen. E tātou upa malosi nai tai tai il tātou whono talo ia fulu lava minute e tu ina atu pe ona masani ai. Tātou ta talo ia I le atua. Peo tam whai atu, whai malo loto atoa. Whai malo malosi atoa. Fai ono le fina ngalo leo Yesu mo oema. Te talo nei a fiafi ia iaile mamalu le atua ilana Ekalesia. If I can just ask, I know we all have needs and we all have different things, and I'm not saying to set it aside or discount them. No, I believe that even before we ask, God will answer. But tonight, can we focus?
tato tula il whaewina tato whono talo nei po. Tuna sul tato time, pese mais tato pese avil tato vi ingai le tua. Awe mana tu le upole tua nei a fiafi. Ia avea malo te talo iso se taimi tato te o mai ai. Awane I mai maul tato taimi. Aole te talo so se taimi e poto ai lana Ekalesia. Ia o ngā tonu le mu Yesu Keriso. Awane I avesea lo mamalu le tua. E peo le te talo ta vita. Awane I avesea le mana o lo wanganga pa ia. Ave ma oil no foli. Ave ma oil paleli. Ai tasi lava le mea na te talo I ta vita. Whamon mole. Awane avesea lo afioanga. Ai sea malama ta vita le ta ua o le presence o le atua. Malama ta vita o le alava le manai al nofo ali ma le tele o mea maua le pale ali. Ai ale ai le mamalu o le atua e le ai sona o ngā. Ia whapena al tatou naunau ta inga le tatou Ekalesia. Ia tatou naunau watu I le mamalu o le atua. E leo le leo tatou taleni. E leo le tele o tatou ngā luenga I whai. Ai ai le mamalu o le atua. Ia ai le mamalu o le atua. Ia ai le mamalu o le atua. Hallelujah. Si ai o lima watu lau whaftai. Whawhetai le atua. Watu lau whaftai malau vi inga I le atua. Alalanga atu ya te ia. Bese atu ya te ia. Hallelujah. Worship Him in this place. He's worthy to be praised. We need your glory, Jesus. We need your glory, Father. Fill this place with your presence. Fill this place with your presence, Jesus. We worship you, God. Yahweh, hallelujah.
tai le tue la wa fio ma pa ia o macho fa lo lo ai le le pa tai lo fa manatu mai le tua pa tai le tua le fai lo mai lo fina na lo lo Ekalesia o e lava o le ao le Ekalesia o e lava e pule ao le Ekalesia fa petai lo alofa o lo Ekalesia Lau fa manatu mai le tāua o le iai o lo afio anga I so se mea mato te vaia so se ngāluenga so se ngai o inga le tua o le mato te talo lava lea le tua ia o mato tonu le mua o Yesu ia tangia lo mamanu le tua ia fio mai le mana o loa ngala paia e te wha uku ai e te wha paia ai e te wha saina ai le nei Ekalesia ia mea matou o se tau langa e muru o se tau langa e paia o se tau langa manongi o se tau langa e malie le tua I lau sila whanga le tua o le te talo le tua awa lava nei tu lava I le matou awa nei avesea lo mamalu awa nei avesea le la mepa o lo malama I tu tono le nei Ekalesia le tua o matou whama o lalo atu ia te oe le tua o alava ni ama sala o alava ni amio le ama ni amio le toni ni loto whama o luma le whawhia poto le whawhala pala le whātala le tama o matou whama o lalo atu I lo fio le nei apiaki whama ngalo mai ai matou le tua a mea ia le toto pa ia o Yesu Keriso e whama mai ai matou le nei po a o matou whape atu le tua o matou salamo o matou toe foi atu ia te oe o matou mana tua le mea mamao o matou ka uai no o matou foi atu ia te oe I le matou uluai a lofa le tua I anga le lei whamanuia I lau nulotu nei Midweek le tua I a whamumu pea le la mepa whamumu pea le afi le tua I to topo lo Ekalesia I nei a wawa ai mai le lalorangi I ngā le tua matou te au auna tua I a te oe ma le malosi atoa ma le loto atoa mo oe ma oe lava Yesu Keriso ia te oe le viinga nei maso uma e oe le whawau lava Amene Amene mai sauna pati mo le join